Kudayım Taala 3 pendesini sınavını kalaydı. Biri tazbaş, ikincisi emleken pes oru menen denesine pes çıkan kişi, üçüncüsü sokur kişi. Bir perişten jibelet adam suretinde al kelet dagın, birinci tazbaşka kelip, senin en kağlagan kaysı emnen var, kalooğun var degende emnede tazbaş aytat, başıma jakşı çaş çıksa dedi. Andan keyin kanday kalooğun dedi. Kaysı maldı kalayt eleng degende töөнү kalay men, töөнү sүйöm dedi. Bir emneken dua kılat janağı adam tüsünde perişte başına jakşınakay bolgon, sulu bolgon çaç ösüp çıgat. Jana bir urgaçı boz bolgon töөнү berip ketет. Kuday bereke bersin sağa dep ketет. Barıp pes oru kişiге barat. Senin emne kalooğun var dese menin denem elderin arasında uyat bolbogondой, elder menen kaçışatlar. Emneken jakşınakay dene menen özgörse deydi. Dua kılat. Denesi jakşınakay dene olup, ayıgıp, sakayıp, tümene jıltılдап kalat. Karаңыз. Kaysı maldı sүйөsүn dese uy deydi. Urgaçı boz uydu berip, Allah bereke versin dep ketet. Kelip kimge kelet? Sokurga kelip, emne deydi? Sen kaysı kalooğun bar ele degende, Kudayım Taala maga көздү kaytarıp berse, oşol közüm menen adamdardı körsöm, adamlar menen tanışsam, Kuday Taala'nın jaratkan nersesini karap, Kuday Taala'ga şükür keltirsem deydi. Dua kılat, közü kaytarılat. Kaysı maldı sүйөsүң dese koy deydi. Bir urgaç koydu beret dağın ağada bata kılıp ketet. Aradan жылдар ötöt. Em sınoo күнү kelet. Janağı tazbaşka tazbaş bolup perişte kelet. Emne üçün? Özüge okşogondu körgöndө esteyip eken dep. Şonduktan siz tuğanım har biriңдин başından kıyınçılık ötkön. Özüme okşoş kelgende esteçi oşol күнүңdө. Karаңыз, hadistin uşul jerde tonki jeri emne eken tazbaşka tazbaş bolup kelet. Men alыс sapardan bardık mülkümdü jogotkon kişimin. Maga Kuday üçün töömden bir töömdü berseң, men үйüme жетip alsam deydi. Degende emne deydi, mende karızım köp deydi. Sen ele жетишпей kaldың ele, mende karızım köp, mындай проблемаларын айтат. Айтканда жанагы периште, tazbaşнын сүрөтүндө болгон периште, sen de maga окшош tazbaş болсам керек эле. Мен biraz эстеп атам seni deydi. Караңыздар да. Degende emne eken moynuna albastan emne jönөp жиберет. Караңыздар. Эгерде мен sen айткандай болгон болсом, Кудай Таала мени ошондой кайтарсын деп ант ичет жанагы. Сыноодон алжы кылат. Экинчи кимге келет? Песке келет. Ага пес түсүндө келет. Мен алыстагы мусафир сапарда жүргөн кишимин. Мага ушул уюңдан бирөөнү берсең, мен ошол барар жериме үйүмө жетип алсам аман эсен дейт. Кудай Таала сага эмнекен берген чыгар дейт. Дегенде бут баарын мен эмгегим менен таап алдым дейт. Мен эч кимге бербеймин дейт алда. Ал да ал кишини кайтарып жөнөтөт. Караңыз. Үчүнчүсү кимге келет? Сокурга келет. Сокур түрүндө келет, түсүндө келет ал кишиге. Мен алыста сапарда кишимин, көзүм көрбөгөн сокурмун, жардамга муктажмын, Кудай берген нерсенин мага да берсең десе, каалаганыңды алгын дейт. Мен сокур элем сага окшош. Bir убагында Кудай шипа берип, кайра көзүмдү кайтарды. Мен кедей элем сага окшош. Кудай Таала bir койдон мына баарысын берекелүү кылып салды дейт. Каалаганыңды ал дейт. Каалаганыңча ал дейт. Дегенде периште мен Кудай Тааладан сени сыноо үчүн келген bir периште элем дейт. Кудай Таала сага берекесин берсин дейт. Караңыздар. Демек эмне экен инсан Кудай Таалага шүгүрүн унутпаш керек. Ал сүйүүсү менен жана Кудай Таалан келген мүлк, ден соолук бардык нерсени мойнуна алуусу керек.